nisam snimao godinu dana, to jest nisam ništa objavio na ovaj kanal godinu dana. Zatim put sam boostao na Roseu i to je bilo veoma davno. Tako da sam odlučio da uradim update po Bisfarmu i sve što se dešavalo za ovih godinu dana. Naravno, prošli Bismarck sam igrao i igrao sam ga sve vrijeme. Ali kad je završio, bukvalno sam dropao Bisfarm na neki godinu dana. Stigao je novi Bismas i ponovno sam krenuo igrat, naravno. Kao što vidite, nisam više u redu. Znači, na redu sam nafarmao 50 trilijona. Kada je došao Bismas, prošao sam u Blue, pošto je Blue sad over high, znači previše jak. Naravno, White i Red su sada nešto slabiji. To jest White je baš slab, a Red je ok, drži se ekstra Red. Jedan boost uradi i napravi dosta stvarno. Znači sad ću vam pokazati one opšte stvari, resurse, kako, šta i tako. Znači u ovom Bismasu, na ovom, naravno najbitnije stvari što su došle jeste 3 nove udaralke, što su veoma jake. Naravno najslabije je Blue, ali nije veze. Također došli su novi resursi, došli su svijeće, brdo svijeće o kojim se krate razne stvari, planteri, najvažnije planteri, opasne stvari, znači stavljate na field, dobijate boost, znači kad farmate, obavezno se farma s planterima, tako da naravno došli su i novi mythic pčele, vidite, znači bayonet, sniper za red i blue, kao što možete vidjeti moj hive. Znači, full 20 sam uradio nedavno. Totalno mi je 1 kvadrilion. Još malo sam čak i u top 100. 73 zadnji lik na farmu, to je mnogo. Me hvali još 40 trilijona. Ali sumnjam da ću na farmu, pošto ja to sad ne igram baš puno. Bukvalno igram možda 2 sata na dan i ostalo sam AFK. Ovdje sam na ovdje sam u topu 88. I danas sam farmao neki mali boostić, uradio 13 trilijona. Evo me. 12 sam ovdje na dailyu. Uradio sam 13 trilijona i sve ukupno, znači na Honey 30 trilijona, ali to mi je 13 trilijona iz boosta i ostalo je AFK. Jedan veoma moćan način da farmate Honey jeste usanje makros. Makros vam inače zapisano kretanje u Bisfarmu, imate na raznim Discord serverima te makros i oni vam dosta pomažu kada trebate, na primjer, da ubijate, to jest da farmate Honey, da ubijate mobove, da farmate gingerbreadove. To vam je sada pre-OP stvar. Naravno ima dosta i cheatera u ovoj igrici, znači to je neispješno kod svake igrice. Uglavnom ja sam giftao full high već davno, naravno s blueberryima, s ostalim sranjitima. Ja vidite kakav je moj sad high. Jedan basic, Bumble Cool, Looker, Bumble Bako, Commander, Frosty, Carpenter. Carpenter je pod znakom pitanja, zavisi od vašeg high-a, hoćete imati Carpenter i nećete. 2 Music, Ninja, Shy vam ne treba, pošto daje samo iz pasivity Bubbles. 12 bayoneta imam, naravno 12 gifteda, 1 Fuzzy, 1 Sniper i 14 Studbola i 2 Vektora. Naravno od event nemam Papi, nemam Photon i nemam Crimson. Znači, sada ću vam ispričati šta je jedna od najvažnijih stvari kad ste Blue High. Prva stvar, u Blue High nemojte prelaziti ako ne možete dosta igrati, pošto vam je potrebno nabijeti Tide, Popper, Blessing. Ali ako imate taj Popper, vi već sve to znate. Znači, imate Bubble Bloat, trebate držati nektare, znači trebate obavezno komfort i motivaciju, plus Satisfy i Refreshing. Refreshing ja vam držim gore. To je me kao obavezno. Blue Hive igra čeras Bubbles i zato se koristi mnogo Tadbolova. I na primjer ako imate 14 bayoneta, to mi je Hive na stamp. Znači moj je sad ovdje, meni je za mene to ok Hive i uradio sam dosta sa njim, oko 900 trilijona sam uradio za ovaj Bismas, što je mnogo.
Naravno, evo, po resursima dobro stoji, mislim, sad ako dođu neke nove stvari, ja mislim da ću imati dovoljno resursa da je kupim. Imam 9 festibina, to mi je za boostove na Holiday Event, kad uradim Bubble Women Quest. Vidite, znači 350 gingera, to trebam kupiti smoothie, sve sam kupio, osim Puppy Renders, što neću ni kupovat, i smoothie. I ovako po samoj hrani dobro stojim. Naravno imam malo ovih hard waxova, soft waxova i tako to, ali dobro, to se troši. Ovo sve ego već donatat. Star jelly, to će mi ostati onako kad mi zatreba. Ne znam ja kad će mi trebati to sve. Znači, predlažem da farmate 3 nektara, farmate tako što na jednom polju stojite. Stojite samo na polju i bukvalno s bilo kojim planterom i on vam stalno daje nektar i nikad ne možete izgubiti nektar. I ostala dva neka jaka plantera, na primjer taki i pesticid. Stavite na neko drugi fieldove, na dva druga fielda gdje imaju različiti nektari. I tako ćete imati 3 nektara uvijek, kao vidite sad sam dobio malo nektara. I to mi je odličan način za farmanje samih nektara. Napravit ću možda klip, baš detaljno odrađeno kako farmati nektare, hajvove itd. Na primjer, prije sam bio u odlici, kao što znate, top 100, ali problem što smo skinuli, sad sam 506. Ali dobro, mislim, Blue Hive sam da sam radio, ja bi to sve sad uništio po tim rekordima. Ali poslije bismo se možda čak i prijeđem, ali su vam male šanse pošto im je full gifted hive, a trebam kao minimum 15k tiketa da prešao normalno. Plus ne znam. Imaš dosta honey, pošto sad sam full, imam dobar amulet, sve full i nećem trebati uopšte honey. Znači, evo ovdje sam isto dobro, još malo bio sam top, ali sada smo već skinuli. Uglavnom, pokazao sam sad trenutno moje stanje hive, stanje mojeg akaunta. Naravno, ovaj pekova nisam uzeo sam ova 3 peka, ova 3 da, kabade sam dobio. Pokazao sam ukupno stanje mojeg akaunta. I ako želite neke detaljne klipove, mislim ako bude pregleda, ako bude lajkova, snimit ću još par klipova o BSS-u. Nadam se da ste uživali u klipu i vidimo se.